Mohamed Saleh huwa l-ewwel plejer imwieled f'Gaza li qed jilgħab ma' tim Ewropew. Bit-tbissima fuq wiċċu iltqajna miegħu fl-Ambaxxata Palestinjana f'Malta. Saleh li għandu 25 sena se jilgħab mal-Furjana fl-istaġun li jmiss. Spjegalna li n-namra tiegħu għall-futbol bdiet fl-1999 meta t-tim nazzjonali Palestinjan ġiet tielet fil-kampjonat Arbi. Minn hemm bdiet il-ħolma tiegħu li jsir plejer internazzjonali, però dan ma kienx faċli. Bl-għajnuna tat traduttur spjegalna kif fil-karriera tiegħu kellu bosta diffikultajiet. أنا كنت لاعب في قطاع غزة وفي نادي غزة الرياضي. Speċjalment meta kienu jistednuni biex nilab fil-kampjonat tax-xatt tal-Punent, ma kontx nista' mmur minħabba permessi u affarijiet li ma kinux jagħtuni l-Iżrael. إنه أنا أخرج من خلال المعابر لأنه كان المعابر مغلقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. Għal daqstant, bla dubju kellu problemi biex jilgħab mat-tim nazzjonali barra mill-pajjiż. طبعا أكيد واجهت. Kelli ħafna ntoppi bħal pereżempju l-ewwel darba li kelli noħroġ u kelli l-viża, l-okkupazzjoni Iżraeljana reġgħet baditni lura Gaza. Ma ħallitniex ngħaddi mill-fruntiera, però mbagħad bl-għajnuna tan-nies u ta' Alla innexxieli nasal hawn Malta. لمالطا. Spjegalna kif dawn kienu biss ftit mill-problemi li jaffaċċjaw u niesu. طبعا طفولتي كانت It-trobbija ta' kull Palestinjan f'Gaza hija naqra komplikata. Il-fatt li hemm dejjem riskju li l-Iżrael jinvadina u jimbombardjana tagħmel ħafna ħsara mentalment u psikoloġikament fuq it-tfal Palestinjani. U jien wieħed minnhom. F'Malta qal li jinsab kuntent, adatta ruħu malajr u n-nies u t-tim tiegħu laqgħu ħafna. Minkejja dan, id-distanza minn familtu iħossa wkoll. طبعا الواحد يعني أنا كنت في الخليل ما كنت. Jien ġa kont mifrut mill-familja, jien kont Hebron u mhix faċli tmur Hebron għal Gaza u viċi versa, jiġifieri ġa kont il-bot mill-familja. U hawn qed inħossni iktar il-bot u qed inħoss in-nuqqas tagħhom ħafna. ماشي لهدف معين وشعور يعني الواحد شعوره صعب إنه بعيد عن أهله أكيد. الواحد بتمنى لهم كل خير. Minkejja kollox wieġeb għal mistoqsijiet tagħna bit-bissima, partikolarment meta fakkarnieh li r-rivali tal-Furjana il-Belt huma magħrufin bħala tal-Palestina. Saleh spjegalna li għandu kuntratt ta' sena mal-Furjana u mbagħad jara x'joffrilu l-futur. Però x-xewqa tiegħu ili jkompli jikber u jingħaqad ma' timijiet kbar Ewropej bħal Real Madrid. Intant, fl-okkażjoni ta' din il-ġrajja ta' tfulija qibsa fil-Palestina, Fadi Hananja, Charge d'Affaires tal-Ambaxxata Palestinjana f'Malta, għadda l-messaġġ tiegħu ta' paċi u dinjità. Our message here today is that Palestine is part of this world and we deserve to live and to strive to live like the rest of the world. So we would like to ask our friendly people of Malta, of Europe and of the world to help us end the occupation so our people can live free and practice their daily lives like everyone else.